Lebulian anak ih malam aku pedang tahajud. Lung hotel lung dengar bak tabuh bengah abu nekun dan terang de lung dengar. Punan abu dan pegangan penuh harap. Batenya ke lung tim du ke sesi jamaah. Lung jaring-jaring hana kenang lung sesi jamaah. Boroji ban je ke sesi najik ke sesi jamaah tiga. Tiga najik ke sesi jamaah anggota sesi jamaah. Telingan karena mungkin hai kalau yang kepilih legure meyakan bak rumah bak pengajian inang kepeduk long jalani karenanya amanah bak tabuh thon adanya nekun lebu di bala bedot dayo tahu daya ubiraya urang kop jai tabut kita dofa tetapi tahajud hidayah hana thaw benar urang buat bala bedot mengingi mengkalang-kalang yang karap kena tanya rap haji ilung kepingin lung kena tenang hati abu ni tapi hana lung tong cara makanya awak hati dudau lung sah bak para pemimpin hatinya gure-gure menyana percaya insyaAllah lung kudu ke seti jamaah kalian lung duk lung ke kabak be kadua kah tibah gop du anjir ilung hawa lung kalinya teti jamaah duduk lung pegah-pegah bangun pilih lung beje ke teti ke kabak jamaah urang ragu pakat ilung jarang dah naik dah ya kalau tu biar lung ya kena lung ya ke dia lian tibuk budak-budaknya tibuk kalau pegat-pegat memang lung kerja idih likut pagi maya halu rumput kontrol maya jamaahnya deh tat karena tu masjid yang pindah jalan kok panjang pertimbangan duduk lung pegah insyaallah lung tanggung jawab kalau seandainya gagal hana lung perhabis wadai lung akan mundur lung siap mundur daripada kabah ka jadeh wadai lihat jadeh kita yang visi dan misi mandung kabahnya kita putra program jamaah kalinya lung jawab turban jubah inti tahajud itu raul Barakan tahajud ini mudinya pribadi-pribadi. Idron tim ya aja. Kan peraturan. Karena nyan kalung pegah peraturan berarti perjuangan kabak kalinya, jamaah kalinya untuk pedang tahajud. Leh selesai pilih hidih komplek putri tingah bengah merempak ngabu. Bilik long samping kerati yawai bagan dolar. Andanya yang liabu tetru laporan, tahu kabak jamaah. Ngepegah lu. Cia kena dah. Nak tetap le tunggu Zulfikar Jakarta. Tunggu niojak le abu kan tu. Lu mudah lu ya. Keban program jamaah kalinya. Target utama abu tahajud. Maya jubah ka pegah-pegah tidrodro kana pakai jubah. Turpan kana tidrodro. Sugo kana tidrodro. Walaupun ego kuning mendu. Ai tu go goroi urang goroi. Mati mana watai tikai go pula di temayang. Tapi nak kana putra program tahajud. Nak pegah lebu nyen menyet tekedi mu pegat program semayang tahajud nyen peraturan baru. Betul ya bu? Ada baru. Menyet tekedi gagal bagi. Berarti kalian kita coba dan insyaallah ngan doa-doa abu han gagal. Abu mendoa tehat bereda buat abu mendoa ke kamu tadi jamaah semoga cita-cita abu terus insyaallah nak pegah labu tapi nyen ata baru berang-berang gaho maksudnya berang-berang gaho nanda ilong kupoh hurang teh hai bede ya abu aja poh-poh menjanjian teh berat-berat hilabu 3 abu kupoh. Ay nampak yang kang dolar buah pintu aku berdua aja. Muka pikir dah. Pakai ilong hana deh pulain mata long yang deh abu. Dah nak karu-karu pi. Thau yang poh thun. Ibalah teh hai je. Menyai je. Alamat kena juga dipuai. Ku perinyak orang angkau pergi ya. Hi thagai che ku ada kenang paliat tam thap bau ur tu le.
le berluen nya long de le berluen lung mati ngan tahajud hana ko malam tertuh uro lung menjaga malam ku peladim ada tubuh ku muka ui tegedi menyetengun ku malam lazim ada lung bulan watianya ku raya ka ui nyan bandan hai ku belah ngak bet tengun lung tumpang anak mata Nescafe biasa ku jip hana raka nyam bubuk Nescafe yang ku mu agak tong em jadi kena filmnya watianya ku ga kai ku ban pedang tahajud kali ke pegak pelantikan kali ke bagi awi ka siap dengan baret lengkap dengan senjata maka tamang lang tugas malamnya lung pun jatah jeut ke lung terima amanah ba abu tahajud nyainan terbaca langsung menjid terbaca program-program seksi inan terbaca gebaca data inti isura lung tiga truk lengon ngon lung kakuma kemenyanyian peraturan nikah nyan kan awaknya kena paliat kah tang kena tro sabab abu mereka pegah bibit insyaallah ngan telung gure insyaallah subhanallah mulai itu leh long pedip mi tu boh long pegah pengumai kepada anak dua yang kajaga tulung pugongan pakai kupiah jak bakulah tanya akan tapuju Allah dengan tahajud anak tahu pada bengah nyan pun kong yang hana hulang pu bagang dolarnya hana hulang pu mutabo lom pegah pengumuman lo hana lom kutu dada berikan karab lahi tapi kada ke pegah lah bu bae barang kau lom kutu dada ya Allah dan ku thaleh ku kali monya hana thaleh lom kali nyo hana thaleh li ya Allah lom dalam e juga dolar ko ga ku semoga nyana awak tengut ya ku kutu ai kurut punyung kurut jarawa bedah hana dua bedah jai tak fahlai pak ku bahli Allah lan temenji ya mun berterang hati anak mi yang thaleh-thalehnya bedah ju tuoi cok kupiah karena awai bedah hantip dengan ku cok kupiah ku juk dengku kupiah mangka cekok ga kai ko ga ilang ro ko hireun ku pakan ke ka meno ko barakan hana ku lagi yan butoy na tayang bangkui kebal mbak nyo antara urung nyo ino menyangkui kebal lagi buno da pegah tapak bele lu Matiga bukan lung pugo na yang tinggal kupiah lung juk kupiah yang tinggal bom sabah kujuk bom sabah karena lung kalam nya nak miat na bom sabah tirai yang kujuk bom sabah berarti jinyo menyet kedih tuai bom sabah ku lem ndru abi bade mun buat tahajud target lung gang dolar nyam takai lung target lai hana thalung promo berarti yang belirnyo gang dolarnyo pun normal tiap bunga lung lang pilih lung ya pugo hana kupo mesti draw riek be ile ku sebut mu ku cutnya tak be ile ku cutnya mu ku perumahan lung man bak taku lung pu beda menyang mumang ku uru le mantang nanya meta parithana mantang bukti sejarah cita jimetin tayang-tayangnya uroy hai kaje ku gure-gure kadang na gini nyan watenya ya pegah-pegah engku thup kagak kai sabab berekam yang urusan ngelung rayu je masalah enak rayu ju nyarakan dolarnya jaring-jaring urung lewat pakan jaring-jaring lewat oi men lewat nanya menyekan gade oh mereka kuhai pahe kuhai ku ya blobu dah akan ngaja dah thongu ka lu hai kaja ayu kuno le dah geng ku jawe the le bo mono ikiram yang kata hoi menyekan kenang palian ka gade oh idong ku thêm jaring mati lagi mano kamahi ka hanak bingkeng ku ka theo da ji long ada thai ga kai ku awai beri sikat awai man tu dah wat tru urang kenau dayah ga aju anek ke keun tungku yang god nabi ke ji yang bro na jok gron mai long tidra ku bena bro go sampai ke long bena bro nya mu ku podu raju ku sabar beri gen bingkeng macam-macam lah le berlien leh tedang lungyang kapunoh urang lan temenjit awai kita nak gan dolar punoh temenjit nyan paling hana urang bak trai di tengah kenau na urang daerah me 200 500 yang kana lang temenjit
nyo ka tedeng tamang belian kepeget nadayang le abu kiban alhamdulillah abunya thang karap dia ke dayang doa ba abu etna yang ka beda gang dolar abu kabeh hidren dan awat deudip mi kai debut ren garoi yang tingai deh Sarawak tingai gang Al-Fatah gang Fatah tingai yang gang eri-eri jeut bacut-bacut get tapi nyo abu untuk ngat bagah ijak kapeh tak balik cara bacut kiban tak balik cara bacut hai tak ci pegah tahajudnya peraturan hanya ke kalau tak pegah peraturan betul ya bu al-haqu bila nizamin yaglibul batil bin nizam maksudkah kiban kapeh tak tepot hangin telat ngadeh nyo peraturan be berat-berat hat get nempo get tente sabo ati talhu ino pak posko kuda belah di Sarawak ada hu tente cah nak pindah-pindah nak posko belum kuja bertimnya ka hu tente long nya hana triple kuja pengumuman nak kenal pengumuman jemun kadang yang bagure-gure ke jiem poh put lewat 15 yang be kapegat masalah kapilih 2 menye perle halaman katren bubaga menyahana kapreh hilungi bilih nyan tiap bengah pengumuman satro udah aku tak keru menyakana huafa ke kajak bubaga menye perle bek mendarah kapluang mantang ku apa tak trip aku baca tanya ngat paning pengumuman nyan wate nyan me kutume urang telat ike temenjid mahambu kutupan alhamdulillah dodo karena tapak tak payah lawan jiwa kenyo yang ke mujahadah ke yang ke mujahadah payah lawan jiwa yang kepingin jiwa kiban le kepingin nafsu bak ataya hana galak Allah yang galak Allah han galak nafsu yang galak nafsu hana galak Allah tapi turut nafsu berarti bungi Allah anjir menanti tanya masalah pulain makanya kata-katanya tahajud beryakin mendoa baurunsi Tuhan yang tinggai sayang kepada gure insyaallah.